Anya laki din! Imbag man ta pinalubusan na kanisilang nga asawa mo umay dumaray dito'y kasaran para Andres. Awan ti maaramidan naan no sakti agpakada, pare Gregor. Lintag ti tunggal ibalikas ko. Kanamom, siyak! Siyak ti ari iti pagtaengan mi. Kaya't mo asawan? Masurot amin nga ibagam kinisilang nga asawam? Pudnutan ako ng pare. That is true. Po, Kan saan lalay ta? At the rules and regulation ko iti balay mi. ha? Una! Asto yun At dati oras iti panaglaba, oras iti panagdalos, oras iti panagluto, panag-cellphone, panagkudkud iti likod. Ha? At da oras na dagita. Kan aminan pare, at da oras na. Kasi nga nasiglat ka nga ron para Andres. Ay, kat siyempre, ako pa! Mapanak latay ti lugar akayat ko apapanan. Maramit ko amin na kayat ko. Oh, tamat Itaag lang itinasakit ni Silang ay na. Agpagpagpagan na. Agsangitin kasday. Anya? Wen pare, mamati ka di. Sak ngamin di klase ti lalaki asaan na paiturayan iti asawa na babae. Malalaki ka nga ron. Ano kasta pare Andres? Siyempre mo't ako pa. Iso nga awan ti parikot iti kaadak ita dito'y kasaran. Agaw idak iti kayat ko nga oras, pari Gregor. Apay ang nagbayag ka si Mangput Andres. San ka di ngayon bagakin ka adwa nga oras mula ang ije kasaran? Kuha bakit? Ay, pasensyakan medyo nabayagan na. Gaputa nagis-istorya kami pa'y kadagiti kukumparek. So, sorry talaga, bakit? Ala, palabsit day ta nga inaramid mo, Andres. Amumutan ti rules and regulations dito'y balay. At da oras ti panagluto. Sana yan? Wow, bakit? Amok day ta. Anya pa lang nga iter aramidam, Andres? Agluto kan iti pang malumak. Pang malumak kunak. Tanangan kamutan, ije na pa na makasaran. Uwan bakit? Inak agluton iti pang maluman. Mapanakon. Sa dino ti ko nam apapananta, tatang? Mapanta tumulong agparti ti baboy iji balay da Clara akasinsin mo kunak. Kasangay iji inaude nga anak na. Kwa, tatang. Anya ako Andres. Mayat ka tumulong wino saan? Sige. Uwan. Umayak tumulong agparti iti baboy iji balay da kasinsin ni Clara. Umayak ko nam, ngam kasla mapilpilitan laeng matisong batmaw. Saan man, tatang? Umayak mo tumulong agparti iti baboy, Ala, agpakada ka nga ron kinisilang nga asawam. Tapno amo na ti papanam. Ken awisem tumeten amapan maki-birthday. Uwan, tatang. Ay, please, Silang, bakit? Kwa, inakla tumulong agparti iti baboy iti balay da Clara akasinsin ko. Manjak, di ka palubusan, Andres. Anya? Bakit? Naibagakon kini tatang, umayak tumulong agparti iti baboy. Iso apa nga asim mo't kumaa, tapalubusan na. Kan may sa, imbitado ka amapan maki-birthday, bakit? Awan ti panawin ko amapan maki-birthday. O di, saklaan ti mapan. Iso apa nga asim, bakit? Palubusan na kumutan, please. Ala, palubusan ka. Yes. Ngam, nasken asurutem ti rules and regulation. Dito'y unag ti balay, Andres. Aglaba, ken agdalus ka pa'y dito'y balay, sakbay amapan ka tumulong nga agparti iti baboy. Uwan, bakit? Tinapatag, palubusan na kamapan tumulong agparti iti baboy. Anya lakit din na ya.
Adda reklamom, Andres. Ay, awan na! Awan, bakit? Saan nakagreklamo? Apay, adi mo kakuyog niya ipagsilang nga imay dito balay kasin sin Andres. Sapay nagado ti sagana. Kuha insan, mabain ka nung umay. Anya ko mga iti pagbainan na. Kat datayo laang mat nga kakabagyan ti adda dito paskan, insan. Limlimtag ngamin dagiti mata na, insan. Uray ti bibig na limtag. Ha? Apay, anyat napasamak niya ipagsilang kasin sin Andres. Kuha. Tinibab ko Wan, tinibab ko di na. Iso nagsangsangit insan. Anya? Una, Inaramid mo kan kuha na day ta, insan. ako pa. Kasano Jack aramidan. Jack maibaon nga agluto kan aglaba. Kan agasam, iso pa iti daganas na asuman Iso aday jay, tinibab ko Anya? Amumatan ti ugali kinsan. Saan nakapa iturayan iti asawak? Siyak, ti masurot ti balay may. Amin nga ibagakin ko na, ay naskan na tungpalan na. Apay, narabyan ka si Mangput, Andres. San ka di nga imbagakin ka, mabit ka laang amapan tumulong agparti iti baboy, di balay da Clara? Sorry, bakit? Kinapudno na. Agawit ako man. Ang kinasarsarita dakpay mo dagiti kakabagyan mi. Iso aday jay, nabayaganak O sige, palabsik mananday ta nga inaramid mo. Basta di mon ul-ulitan, ha? Ay, promise, bakit? Saan ang maulit pa Agawit ako adagos dito balay. Nasayat nga rod no kasta. Ay, inkaalaan di lana. Ay, ilutom tinasakit ta sakak. Ilutad? Bon, Bakit? Ni, disoras ang tirabi kahit kunti maturog. anya? Ah. Agreklamo ka, ha, Andres? Anya? Inkaalaan di lana, when no saan? Wen, lakon. Di ka nagungungat Anya ka lakid. Kakingaw! Wen! Mapanakon, bakit? Nay, si kamot ti umay gumatang iti sidaan nyo dito Tersenak, Andres. Napanan ni sila nga sawam. Pinanawak ng agsang sangit iti balayan, nanang iseng. Ha? Apay ngagsangsangit a pinanawam ako nam. Inong ungtak nana. Agasam, naladaw ang nagluto iti pangaldawan mi. Kan awan pa iti na isagana asidaan mi. Anya? Iso atap no awanan ti Riri. Ay, sa akon mismo to may gumatang iti sidaan mi dito Tersenam. Hay, makabannog ti agong unget latan nana. Masos, naguyong kamutin nga asawa, Andres. Siyempre mo't ako pa. Aniniwan ko pa ilang ang makita na, ay ka mabutbutungan na. Saksak luten nan adagiti dakulap na. Ha? Kasla ubing abasit among ungtan. Anyan? Dito kita nyo Ingatok lang dagiti kidkiday ka. Ay na, agpigpigirgirin at boses na. Aya? Dandan ni di na pa yan, maiyas ka dagiti saka na amag na, gapo iti buteng na. Anya? Apay anak bayag ka anapan gimatang iti sidaan ta iti Tersena ni Nana Iseng, Andres? Siguro! Ar-armam day jay abakat. Anya? Ay, ni bakit mat? Apay ko mga armak nga bakbakatahanan. Napinta sa balo tinatay ni Nana Isingket. Mga no ar-armam day jay abakat, ha? Dakas ka kanyak no aramidom day ta. Anya lakit din ni bakit ko Jack to pulos aramidan day ta, bakit? Ta si kalain ti ay ayate. Ngam apay nga rod anabayagan ka iti Tersena na, aber?
Pila-pila. Uy, nagadong amin ti gumatgatang iji Teresina na. Uy, pila-pila. Kasta nga peso. Dahito ti rason, no, apay asa anak-anak kaawit adagos dito balay. Mala, idasar mo nga rodin dayta ije lamisaan, tamangantan. Mabisina kon. Katingaw! Uy, silang bakit? Tumaraya ko, nakastuyo po ba? Ay, apo, ti sinalbagan a lalaki. Nagbuelo pa yati maraya na pan ije kusina. Kasla, ay na, kasla mga asar ti awanan bain. Awan mo't ni Marisilang dito'y balayo, para Andres. Pinagtalaw ko na. Anya? Well, Pinagtalaw mo ni Marisilang kunam. inulit mo lang di imbagak. Kasano mga min? Nagsadot. O di, pinagtalaw ko. Nagturod ka na ng papano kin ni Marisilang, para Andres. Biliba ka talaga ken ka. Kasano? Di na mga min surusurutan ti rules and regulation ko dito balay. Iso aday jay, nagrungrungaab nga imadayaw. Ha! Pulo sa jak kinaasyan. Anya lakit din, para Andres. Apay nga inaramid mo ti kastakin ni bakit mo. Nakakaasim at ni Marisilang. Oho! Rumbang lang kan ko na tikas jay pare. Sana rumbang akaasyan ti sadot a babae. Oh. Kahit nagsina kayo nga rodan, pare. Kasta na, pare Greg. Ken addaken ko anan, no may agpakaasi kanyak nga aklunak manan. Anya? Ang, depende day ta ano, aklunak pa itibiyag ko. Agparintumang pa nga umuna iti sangwana. Sakbay ko apakawanan, pare Greg. Unak man no pinagtalaw ni pare Andres ni Marisilang. Ngam apay ang nakitak mo't itay ni Marisilang nga imarubayan ije balay da, tata. Saan mo't apimanaw ni Silang di tabalayda? Anya? Napanla naglabay di karayan ni Silang itay agsapa. Iso nga awan di tabalayda itay. Anya lakit din ni pare Andres. Pinagulbutan nakpay a pinagtalaw na kampay iti ti asawa na. Diyay sa nga gasot nga ibalikas na. Ay, may salaeng ti pumudnaw. No daduma, awan pa'y ti pumudnaw. Anya ti ketyo asawan, tata. Kabisado ko, ti ugali ni Andres sa putot ko, Greg. Ay, hijak la kaya tagsao, tapno saan mo't amabainan. Ha? Tilang may bagak. Kaslatok mem ang nakamatisan ni Andres no nagsaon ni Silang nga asawa na. Anya? Anya nga tano, ikusay. Kan ipungot-pungot ko ni Silang kabayatan amang mangan. Anya nga tang iti reaction na. Apay akit-kitaan na, Andres. Diyak kaya ti panangkit-kita mo kanya ka. Lumaban ka? Ni bakit mo't? Apay kumangay ang lumabanakken ka. Pangarap ko lang di pampanunutek. Bakit? Anya? Anya dahita pampanunutam a pangarap mo ako na. Pangarap ko ti agrest in peace. Bakit? Anya? Pangarap mo ti agres in peace? Kunam, Andres? Ti kahit ko asawan. Jakon ituloy. Jakon ituloy ti mangan. Tainak ibalay bayan dagiti lupot ta alinabaam iti karayan. Sambutek man kit ti darang ti init. Tapno mamagaan na dagos dagiti badbado ta bakit? Anya? Rule number 1. Aglaba. Rule number 2. Agdalos. Rule number 3. Agluto. Rule number 4. Makitsinda.
Ngam, agawid na dagos. Sanyag baybayag itiruar. Rule number 5. Oh, Ra- kasin sin Andres. Hmm. Kasla nagunag ti pampanunuto ma. Nagadayo ti nakaiturungan dagiti imatang mo. Si kamat gaya minsan. Kwa. Urayek lang ang makaluto iti kanin minisilang. Iso nga, agis tambayak mampay lang dito paraangan mi. Kasta? Wen insan. Liklikak ti agunget, iso arimuarak man biit. Ang mga niya minno mapagsasawak manin ni silang kat agtalaw tumanan. Anya? Nauma akong agunget insan. Nasakitan ti karabukob kong aglalaaw tunggal adda kamaling aramidan na. Di mo unay ung taning ipagsilang, insan. Ha? Agasawa kayo, katrumbang laang nga irespetong mat. Ay saan? Uray anyat aramidak insan. Natangken ti ulo na. Di na surusurutan ti rules and regulation ko ijabalay mi. Ha? Awan ko matiparikot, nusurutan na amin dagiti rules and regulation ko. Intun ko ay isinak manan. Anya? Ay, nagsasaw ka. Kasla, naglakat ti mangisina iti asawa, insan. Nalakalaan mo siya kinsan. Ako pa. Saan ang nasakit ti bakrang ko ang mangisinakin ko ana? Tandaan am dayta. Anya lakit din na ya. Ika man na, hindi umay dito tirsi nakagumatang iti masapsapul yaw iti balayaw, Andres. Ay kat, wan na. Saklatan ati mang trabaho iti trabaho ko man ni silang. Tapno awan tiriri. Oh. Ha? Hay! Makabannog ngamin ti agungong ta kanayon. Amoy na. Ay na. Nagsadot da di babae. Day talag tugtugaw ngagmalmalam ti aramidan na iji unag ti balay mi. Aya. Surun kon. Ay, Andres, ano samlatan ajay asawam? Di mo na'y ungungtan. Tadamurik na ang masakitan. Agyaman kit di ana nata naano sa nga asawa na. Ay, no sa bali lang ang lalaki. Ang mga no tinapis kas kada inarabisdan Ha? Uray nung ungtak. Na, asla tulang. Saan lata dumdumnag? Tulang sa ngagpaiso tayo di nana. Pusor kon. Ay, manyalaki day nan rice. Ibaga mo, no niya di katangam. Madlaw ti langam ti makapungpong tao. Ay talaga, nana. Sige, gumatang man iti, anya day jayan, plaster sa? Wan, plaster. Ha? Ay, anya klase pagplaster day ta? Diyan kwa, dito ini. Diyan pag-plaster diyan baba, dito. Amoy tayo jayan. Unen. Sika talaga, Andres. Napkin ko nama. Napkin. Ay, kunak no, banid. Sige. May sa pak nga ro ti katangak napkin. Isaw. Itad mo, gawid akong. Malawad. Abit lang talaak ta gat-gatang mapag-plaster. Ay, estay. Napkin. Aray! Oh. Nay, agbasbasa ka matitipagiwar na. Wen pare Andres, may papaniti problema ti Pilipinas ti basbasae. Dagiti latan agturay ti gobyerno ti masursurot. Aya. No siya, pare. Jak pagparikutan dagita abambanag. Tauray anya pay lat aramidan ti gobyerno. Ay, awan asawa lat na ti masurot. Sana ya? Anyat kunam pare Andres. Asawa lat na ti masurot kunak. Naturturay lat na ti asawa ngam ti gobyerno. Anya? Anya nga
Kata ti mapaspasamak di ta balay da pare Andres. At danangag ko akaribuso itay. Asos, kabilin sa amot ni pare Andres ta asawa na. Narigat mo't nga rod ti makibiyang. Tariri ti agasawa da ita. Ni pare Andres mo't nagtaray ang nagpaamyanan. Asos, ayat napasamakan kang kuwana. Limlimtag ti rupa, kina pisang-pisang ti kawas na. Nagtaray ngay madayo. Kunak man no iso ti lintag, di tabalay da. Di magayam rupa na ti limtag. Anyalakit din ni pare Andres. Makalawas na di ka nag-awawi di Jibalayaw, Andres. Agawid ka kiday. Tagsarita kayo na imbag kinisilang nga asawam. Ay, manjak tatang. Aguyong. Ay, naguyong ti asawa. Kunak kuma. Nagtaod laki di tipuli dagiti narurungsot at tattao da a babae. Anya? Uwan tatang. Isong agtali na idak pa ila dito'y balayo ah. Tang! Tang! Ada ka di dito balay yun, Andres? Ti asawam yag tuk-tuk-tuk, Andres. Sikat isapsapulan na. Umay na kan sukunain. Tatang. Agawid kan tagsarita kayo na imbag kinisilang nga asawam, Andres. Nakaamirisak, Andres Lakay. Pakawanan na kun Diyak kayat nga umadayo ka kanyak. Ay, ko. Di naktumot ngamin ammo nga ay aywan mo't. Aglambing ka kumamot kanyak Nupay kasta. Agkid-kid dawak iti pamakawan mo. Di kan pumampanaw. Dito'y kalatan balay, wan. Sige. Wen. Pakawanin kan. Pakawanin nakmat ano. Dadagiti nagkurukurangakan ka. Bakit? Alawan, Andres Lakay. Agpinakawantan. Umay ka man kiti. Papanantay. Mapantay jay si Led Lakay. Ha? Aglabing-labing taman. Umay ka na. Uy, bakit? Pagkarami tayo ti Andres Junior. Ano, may kano? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.